Tudi letos je z nami Chio Cash Vulkan. Tukaj za nami so denarčki. Jaz sem zelena. 2280. Jaz mislim, da je tam nek glis. Koliko je to enega denarja? 8788. Kaj bi ti s tem denarjem naredil? Avto bi si kupil. Avto? Kaj bi si kupila s toliko denarja? Ne veš. Avte? Povej, prosim, tvoj znesek. 5278. Ti si dobila dar? Jaz? Res? Ja. Ne moram verjeti. Ja. Hvala. Si za popolnoma drugačen čips. Si za Popped čips. Brez cvrtja, brez pečenja in s kar 50% manj maščob. Izberi Chio Pop Chips. Izberi slasten prigrizek brez slabe vesti.